এবার আমার নেতার আহ্বায়ক চাওক আমাৰ সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চ অৰ্থাৎ ইউনাইটেড বড়ো পিপলছ অৰ্গেনাইজেশ্যনে BTCৰ বাহিৰত থকা বড়োসকলৰ কাৰণে তাৰ আত্মৰক্ষাৰ কাৰণে তাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ উন্নয়নৰ খাতিৰত আমি কাম কৰি আহিছোঁ। এইভাৱে আমি 2014 চনত যেতিয়া সংগঠনটো গঠন কৰিলোঁ সেইটো সময়তে আমি বাহিৰত থকা বড়োসকলৰ কাৰণে এটা সাহিত্য শাসিত পৰিষদ আমি দাবী জনাই আহিছিলোঁ। এই দাবী মৰ্মে আমাৰ তেতিয়াৰ অসম চৰকাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে আমাক দিব পাৰে বুলি এটা প্ৰভিজন বনাই থৈ গৈছে এৰি থৈ গৈছিলে। সেইমতে আমি সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চই যোৱা দিনবোৰত বড়ো কছাৰী অট'নমাছ কাউন্সিল নামাকৰণেৰে এটা কাউন্সিল আমি ডিমাণ্ড কৰি আহিছিলোঁ আৰু এই ডিমাণ্ডৰ সঁহাৰি জনাই অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰে বড়োৰ যি তৃতীয় চুক্তি বড়ো চুক্তি থাৰ্ড বড়ো একৰ্ড 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীত যি হোৱা তাতে আমাৰ বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ কাউন্সিল বুলি গঠন কৰা হ'ব বুলি এটা ক্লজ আনিছে 5.1 ক্লজত। তো সেই মৰ্মে অসম চৰকাৰে তেওঁলোকে আমাক কথা দিছে। সেই কথা দিয়া মতে আমি ভাবিছোঁ যে অসম চৰকাৰৰ লগত একেলগ হৈ একেটা মঞ্চত থাকি আমি আগুৱাই যাম আৰু এই আগুৱাই যোৱাৰ কাৰণে আমি আজি আমাৰ সংগঠনৰ ফালৰ পৰা প্ৰায় 700 আমাৰ যি নেতাকৰ্মী আছে তেওঁলোকে আমাৰ বিজেপি যোগদান কৰিছে আৰু এই যোগদান কৰাৰ পূৰ্বে আমি আমাৰ বড়োসকলৰ বাহিৰত থকা বড়োসকলৰ যিসকল বুদ্ধিজীৱী আছে শিক্ষক আছে সমাজসেৱক আছে তেওঁলোকৰ পৰা আমি মিটিং মাতি আমি পৰামৰ্শ লৈছোঁ যে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ যদি কৰোঁ কিবা এটা ভুল ক্ৰান্তি হ'ব বুলি আমি আগতীয়াকৈ আলোচনা কৰি লৈছোঁ। এই আলোচনা মৰ্মে আমাৰ যিসকল বুদ্ধিজীৱীসকলে বাহিৰত থকা শিক্ষাগুৰু সমাজসেৱকসকলে আমাক মানে উপদেশ দিছে যে বিজেপিৰ লগত একেলগে থাকি আমি একেলগে কাম কৰি গ'লে আমাৰ কাউন্সিলখন সোনকালে গঠন কৰাৰ লগতে কাউন্সিলখন সুচাৰুৰূপে আমি চলাই যাব পাৰিম। সেই গতিকে আমি আজি ফৰ্মেলি আজি যোগদান কৰিছোঁ আৰু অহা দিনবোৰত আমাৰ যিমানখিনি নেতাকৰ্মী আছে এইসকলেও আমাৰ বিজেপি দলৰ পক্ষত আছোঁ আৰু আমি ভাবিছোঁ কি বিজেপি দলে অসমখন ৰক্ষা কৰাৰ লগতে আমাৰ বড়ো জাতি বা বিভিন্ন সৰু সৰু জনজাতিসকলক ৰক্ষা দিব সেই আশাৰে আমি বিজেপিত আমি যোগদান কৰিছোঁ। নতুন দলৰ ওপৰত আপোনাৰ বিশ্বাস নাই নেকি? কাৰণ আছু এটা দল ঘোষণা কৰিছে আৰু তাতে যিহেতু আপুনি ধেমাজিৰ পৰা আহিছে, ধেমাজিৰ সন্তান বড়ো জনগোষ্ঠীৰ সন্তান চিত্ৰ বসুমতাৰীৰ এটা নেতৃত্বত আছে আৰু আছু যিহেতু মানে জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক আগবঢ়াৰ কথা কয়, গতিকে আছুৰ দলৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই নাই চাওক আমি বিশ্বাস নাই বুলি ক'ব যোৱা নাই। তেওঁলোকৰ নতুন দল এটাত আমি কি ধৰণে আগুৱাই লৈ যাম কাৰণ আমি আগতে কৈছোঁ আমাৰ সভাপতি মহোদয়ে কৈছে আমাৰ পলিটিকেলি নলেজ ইমান নাই আমাৰ সংগঠন ফালৰ পৰা। আমি যিহেতু জাতীয় সংগঠন আৰু পলিটিকেল দল এটা পৃথক এজেণ্ডা থাকে। চ' আমি ৰাজনৈতিক দলবোৰে যেনেকৈ আমাৰ ডিচিশ্যনবোৰ ল'ব লাগে তেনেকৈ লোৱাটো উচিত বুলি মই ভাবোঁ। সেই গতিকে যিহেতু আমি দেখিছোঁ যে নতুনকৈ অসম জাতীয় পৰিষদ যি নতুন দল গঠন কৰিছে তাত যিসকল ব্যক্তিয়ে লিড লৈছে তেওঁলোকে একদম ৰাজনৈতিক পথাৰত নতুনকৈ আহিছে। মই তেওঁলোকৰ ওপৰতো আমাৰ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তথাপিও আমি আজিৰ দিনত যিহেতু চৰকাৰখন বিজেপিয়ে চলাইছে, ৰাষ্ট্ৰখন বিজেপি দলে চলাই আছে, সেই গতিকে বিজেপি দলৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস অলপ বেছি আছে। এই কাৰণে আমি য'ত মানে আমাৰ মানে বিশ্বাসটো বেছি থাকিব। বিধানসভাত চাওক আমাৰ দলে কৈ আছে যে বিজেপি দলে যে 126ৰ ভিতৰত আমি 100খন আসন লোৱাৰ আমাৰ এটা সেইটো এতিয়ালৈকে থিৰাং হোৱা নাই। এইটো আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটি আছে, UBPৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিয়ে এইটো সিদ্ধান্ত ল'ব। সেই মৰ্মে যিহেতু আমি ফৰ্মেলি জইনহে হৈছোঁ, তাৰপিছত মানে বিজেপি দলৰ যিসকল ফিউচাৰ প্লেনিং এই ফিউচাৰ প্লেনিংটো আমি আলোচনা কৰাৰ পাছত আমি সময়মতে আমি ডিচিশ্যন ল'ম। বিচাৰ আশা আছে নে নাই? বিচাৰিবনে নাই? নিশ্চয় বিচাৰিম। নিবিচৰাটো একো প্ৰশ্নই নাথাকে। যিহেতু আমি দলত আহিলোঁ, এই দলত য'ত আমাৰ প্ৰভিজন আছে বা আমাৰ জিকি অহাৰ য'ত মানে সুবিধাজনক এই সুবিধাজনকবোৰত আমি নিশ্চয় বিচাৰিম আৰু সেইটো ফাইনেল ডিচিশ্যন ল'ব কিন্তু দলে ফাইনেল ডিচিশ্যন ল'ব আৰু দলৰ যি ডিচিশ্যন এই ডিচিশ্যন মতে আমি একেলগে যাম।
जोंनि दाबिखौ लानानै जेब्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादा सोमावसारबोदोंमोन जोनोम जानायनिफ्रायनो जोंनि से नं दाबियानोमोन जोंना बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल दानाय बे बिलखौ लाबोनांगौआव बा जोङो सोमावसारनायनि गेजेरजों नाजाबफानानै जि मोनसे दावगानायखौ लुबैदों बा सुफुंनायखौ लुबैदों जेंनानि बे सुफुंनायखौ जोङो दिनै मोननो हाफैबाय आरो बियो बुंनो थाङोबा पियरलि बिजेपि दल आसाम सरकारनि गोसो बा पजिटिभलि जोंखौ माबा होनायनि थाखाय एसुरेन्सजों लोगोसे जोंखौ जि मोनसे बाथ्रा होदोंमोन बेखौ सुफुंबाय होननानै जों बुंनो हायो मानोना थांनाय नै दाखालि 7 अक्ट'बराव आसाम एसेम्ब्लियाव जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बिलखौ पास खालामनाय जाहैबाय दा ओंखायनो जोङो मोजां मोननानै माने जोंनि माखासे दाबि दावाफोरखौ बा जोंनि जि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ जों मोननायनि उनावहाय मोजां मावफुंलांनांगौबा सरकारा जाय दङ बे सरकारजों गोरोबलायनानै खामानि मावलांनांगौखौ जोङो गोनांथिखौ मोन्थिदों ओंखायनो जोंनि गेजेराव बिटिसिनि बाहेरायाव जेसेबां जिल्लाफोर दङ गासै 24 जिल्लानि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे रायजो राजाखौ लानानै दिनै जोङो संकटब कलाक्षेत्र गुवाहाटियावहाय बिजेपिनि रायजो सभापति रन्जित दास डांगरियानि दैदेननायाव जोङो दिनैहाय 705 गोबांसिन जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे रायजो राजाखौ लानानै फर्मेलि दिनैहाय बेवहाय जोङो जगदान जाबाय आरो दिनै जगदान जानायाव जिहेतु सनितपुर आरो बिश्वनाथनिबो माखासे इयाव नुजाथिफैनायखौ जों खोनानो मोन्दों दा बिथांमोननि जिहेतु बिटिआर थागोन ना बिथांमोननि स्पष्टआ मा जेनेबा बिनि सोमोन्दै रोखानि बे बाथ्राखौ आं बुंनो लुबैगोन जे बिटिआर सुक्तिनि उनावहाय जों सुक्तियाव दफा मोननाय दंखायो बे दफाया जाहैबाय कमिसननि गेजेरजों सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ सोनायनि बाथ्रा दङ एरिया एक्सटेनसननि नामावहाय आरो जाय गामि बा एरियाफ्रा हाबनाय नङा बेखौ जोङो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाव सोनाय जागोन होननानै बेबो रोखा खालामनानै लाखानाय जाहैबाय आरो ओंखायनो सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लाहा ओरै नङाबा ओरै खाबुआ दंखायो बिथांमोनहा जास्ट एसेल' नेनो गोनां बाथ्रा आरोखि जेबो बेवहाय साननांगौ गैया माने मुल भाबै होननो हासिगोन दि BKWSCखौ हेंथा होनायाव हाग्रामा ओमफ्राय चन्दन ब्रह्मनि गिदिर आखाइ दं होननानै गुबैयैहाय बेवहाय चन्दन ब्रह्मखौ बुंनांगोन आं हाग्रामा महिलारि सारखौ बुंनाय नङा हाग्रामा महिलारि सारखौ आं दाय होनो लुबैयाखै खिन्थु चन्दन ब्रह्मआ गावनि मोनसे गेम प्लेन थानो हागौ आरो जोंखौ लानानै जि मोनसे मिजिं होबोदोंमोन गावनो नडेल डिपार्टमेन्टनि मन्थ्रिमोन अब्लाबो बिथाङा जोंनि जि दाबि दावा बेखौ थिग समाव सुफुंनायनि जे राहा लामा लानांगौखौ लायाखै आरो बेखौ गेलेनायखौ जों नुदों जोंनि दाबि दावाखौ लानानै जोंनि इस्युखौ लानानै गेलेनायखौ जों नुदों ओंखायनो जोङो दुखुबो मोन्दों आरो जोंनि गेजेराव सावरायनायनि गेजेरजों जोङो गोब्राब मोनसे थांखि लानानै बिथांमोननि हेंथायै जोङो मुर्ति बानायनानै फुथ्ला बानायनानै सावनोबो गोनां जानायफ्रा बेनि मोनसे जाहोन आरोखि ओंखायनो दिनैनि दिनावहाय जोङो मोनसे समाव जोंखौ दैदेनबोदोंमोन बेयो सैथो बाथ्रा जों बिसिनि दैदेननायजों फैदोंमोन जोंनि दैदेनगिरिमोन जों गनायबोदोंमोन फोथायबोदोंमोन नाथायबा जोंखौ फोथायखेबस' खालामनायखौ जोङो जेराव रोखा जाबाय नुबाय बावहाय जों बिथांमोननिफ्राय गोजान जानानै जोंनो जोंनि बिटिसिनि बाहेरानि बर'फोरनि जेंनाखौ सुस्रांलांनायनि जे लामा लानोसै होननानै जोङो थांखि लानानै खामानि मावबोनाय जादोंमोन आरो दा बे हिसाबैनो जोङो दिनै बुंनो थाङोबा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिश्वजित दैमारि बिथांमोननि जि मोनसे पजिटिभ रेसपन्स होनानै जोंखौ लानानै रायज्लायनानै जेंना सुस्रांनायनि जि लामा दिहुनबाय बिथांमोनखौ जों थेंक्स होथारनांगोन आरो दिनै जाफुंनांगौ फैबाय आरो बे जाहोनावनो जोङो दिनै बिजेपिआव जगदान जाफैनो गोनांबो जाबाय मानोना अननाय होग्राखौ जाय अननाय होदों जाय आशीर्बाद होदों जों बेखौ फोथायखेबस' खालामनो हाया दिनैनि दिनाव जोंखौ बिजेपिआ गार्जेन जानानै अनबाय जोंखौ आशीर्बाद होबाय बेनि थाखायनो जोङो बिजेपिजों लोगोआव थानानैनो जोंनि जेंना जेथोफोरखौ सुस्रांनानै लामाखौ लालांसै होननानै दिनैहाय जोङो जगदान जानाय जायो दिनै जोंनि गोबां बर'फ्रा जिथु काउन्सिलनि गेजेराव दङ बे काउन्सिलनि गेजेराव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय माबाफोर उसुबिदा जागोन नामा बेयो उसुबिदा जानांगौनि जेबो गैया माने जोंना कनसेप्टआ बेनो जोंनि प्रिएम्बलावबो जों रोखा लिरखादों जे जोंना बर' थानाय गामिफोर जायगाफोर जेसेबां बिटिसिनि बाहेरायाव दङ बर' न'खरफोर दङ गामिफोर दङ बेखौ लाजोबनानै सेटेलाइट अट'नमास काउन्सिलखौ जोङो दाबि होनाय जादों दा बे हिसाबैनो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला दाजानाय जाबाय आरो बेवहाय थागोन गुबुन सेटेलाइट अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव थानाय बर'फ्रा गिनांगौनि खोथा गैया बाथ्राया जाहैबाय जोंनिसिम दासिम रावनिबो हेंथाबो फैयाखै
जों बेखौ नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि गेजेरजों सोरबा बबेबा काउन्सिला जोंखौ हेंथा होदों होनना जोंहा फोरमायनो दिनैसिम बे रोखोम जेबो रिएक्सन बा गाज्रि मोनसे मावनाय जोंनिसिम फैयाखै आरो जोबथारनायाव मोनसे कुइसन फैयो जिहेतु जोंनि काउन्सिलजों लोब्बा लाफानानै गोदो काउन्सिलनि गेजेराव CAM GM बायदि बायदि दङ बिथांमोननि माबाफोर उसुबिदा जागोन नामा ओरैनो बियो इलेक्टेड मोनसे माबा जाबाय हिसाबै आरो जोंनाथ' दा माखासे प्रसेस दंबावो बे प्रसेस जोबखांनायनि उनावहाय जोंनि सिस्टेमफ्रा मा बुङो बे सिस्टेमखौ फल' खालामनानै जों खामानिखौ मावलांगोन बे सैथो बाथ्रा आरोखि जे बेनो आरोखि सिस्टेमखौथ' जों फल' खालामनांगोन आरो सिस्टेमनि जोंथ' बायराबो जानो हाया बे हिसाबै जोङो सिस्टेमाव थानानै मा मोनसे जेंना फैयो बा जोंनि लामा फैयो बेखौ जोङो लालांगोन